Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tu ni ahi kipa ta in kanulenin Chapa khat kanung zui di khat nong nei tan pathen lungset na changin na dam selin ji achu ke yong tu ahi ave di kisa a che rasgulla dam theina ne le ki hat tul leng hin na jo ka pi di hin na ave to ko ma naupa chu chu hin kasami koi man hin dem un lang kasami akang kanu leo color chum pot ta ja ja hiti kan so to hi ina wa chu kanulen te na ka chi di in lungset ten nei na vet pi un lang aban le like to comment ho ai lo le na chapang pa dam theina ding naw pa dam theina ding a chun lungset ten comment ho ai lo le taw na ina an he hitin aminong ka hena hin ta ave a ka chi got pan hin na ole to hi che dinga chu ki sa riu. Let's go to naupa newborn, happy newborn life, born to the born chi rasgulla hi Vietnam ka choi di rasgulla ha nagula. Okay, let's go kasami ham palo ka bang ne upitia nal mo te chi du ta lang ko lang ta ho hin ka to chi lang chi pe tin ole chi pe de hi thim tan la inwa pana kan kap ki de tai lampi jong ha mama in iti hin lampi ka chi na ti ai ka chi pe u chilang ta ho in kom lang a cheng hin na ma hoi chilai la tui au min ji garin ho ji in a chi ha thimin ho de ponang chu a chi he ke ka hin anunga hong pa hin che pe de hi okay chilai hi kaputen hin na ba le chilang hi chilai khoi in che pe tin kol buang ve wo sam hong ki la la ta ne pha ta yeah lung ta we lung ta we amit atol le chai kanung zui di khat che kanung zui di pa ma hin amin na sa ta we san hai lo amin ki sanai lo hin na pathen hoi ding ha na ha ding che u nu lien pen nu bana che bana ma nu he pa palin okay ole video chan chui tan kanung zui di pa che mu ta win kai ve zo si chunga ki pa thu ken sin aban le you should then like share subscribe for my brother and for my family. Love you guys. Chapa production. Bye bye. See you in the next video. Anh về rồi sẽ nói chung là các bạn không có xin video thảo kịp cả xin bye bye see you in the next video. Bye bye.